Shnong kat pramer ka bahap po ka district Southwest ka sales district da ka jingi trailang bat ka senglong kami ka yami pajba ban pun khoj ya kiwa ke badon ha shilente jong ka shnong baru ya ki pung shnong kum ki jaka sum ki jaka sajan ha ka ba ki lalum ya shibun ki plastik ki bitor ki bala bret pathar da ki bayat bayeng baru da ki tu ki balej bam khana Nagaliang jong kasnong langba menteri uba front star mauleng rangkat kaseng long kemi kila penpau ya kejing sngau diau halor kani kejing berat pathar ya ki bitor ki plastik bat kani kadai nakadau jong kejing bompat diau ki breu bat ban berat klumar ya ki jaklia kat sebalam ban laj na kejing jabo kami mariang kasnong kathau ki wa dot ki badon hapo kasnong nagaliang kador bar snong kala maham dak bateng e banang ni sakmat kasnong kalapan pena bakanam sya syu ya kino ki breu ki bawan bam khana sat kali ne ban bret jaklia hakini ki wa ki badon hapo kasnong kala maham ru bala dalap ya ki breu ki badang penkeng nagaleng jong kasnong kan sapen sitam katkum ki kendon an jong kasnong nagaleng jong ni ki senglok kini kat kejutan ka babasnong ki sersamla what ki baru intensif art like tarik Januari aja Afrika dengan hanya apa itu dengan pecut yang kena bawa dengan hati kisi di dalam dah karena seperti jabok seperti sabnet nama ki binggan ki bilo ki plastik tapi plastian masih bawa sakjan ki bawa ki bukan sakjan ki bawa bam kena kami kerjakan dia lek dah dia jadi isu juga tidak 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 langsung dari bawah dia har kedua dia misal tidak tentang kalian ini maka bebaskan kata kita semua ini sama di tempat itu pajak baru kita makan kekal kami tuan karena di distrik yang mana bukan sini kan siang bawah kita kita saja langsung duduk nanti apa mau aduh enggak benar yang dah melefat. Dan ni kalau kita cakap nak kalian bunyi, dia sibuk.